Maswera sei vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Pane imwe meseji yabva kupinda paWhatsApp pangu ndeyevamwe mama ava vari kutsvakawo mwana wavo anonzi Goitsemodimo gift Ncube, nickname yake anonzi Zambie. Mwana uyu akangobuda as if vainge vachienda kunotsvaka basa. They stay in Matobo district under Biwela ward 5 at Umbana village. Saka iye mwana uyu he boarded at 3 a.m. bus going to Bulawayo. Saka vari kutsvakawo mwana uyo wamuri kuona mufananidzo wake pavideo richiplaya. Kana kuine vanhu vekuti vakasangana nemwana uyu, please ndanga ndichikumbira kuti inbox me tikwanise kuona kuti mwana uyu awanikwa here. Saka mama vachange vachirondedzera nyaya yavo vachishandisa Chindevele kana kuti Zulu. Saka kune vanenge vasingakwanise kunzwisisa, nyaya iripo ndiyoyo yekuti mama vari kutsvaka mwana uyu akangobuda achiita sekunge ari kunotsvaka basa but haasati adzoka kumba. Saka mama vari very worried because mumakore adarika awo vakangoshayikirwa zvekare neumwe mwana, then later on vakazofind out kuti mwana uyu ainge ashayika. Saka mama ava is very worried. Ndiri kukumbirawo kuti vedare ngatibatsiranei namama ava tikwanise kutsvaka mwana uyu. Hai mukomanasha, hai murise izwenyu ngizokhuluma mina ngesizulu or isindebele yiso ngisi-understandayo. Ishona ngiyayizwa kodwa-ke angikhona ukuthi ngingachaza kahle inkinga yami engidibane nayo. Bengisacela ukuthi ungipostele i-audio yami, isithupha sami or igama lami or amanamba wami, noma ungawafihlanga akunankinga. Nginenkinga engidibane nayo ngeyi-2 zikaMashi. Umntanami oyi-last born uhlala nogogo wakhe emakhaya, uma wami. Lo mntwana bathi uye wavuka ekuseni wapakisha impahla zakhe wahamba wathi uye etown koBulawayo. And koBulawayo akukho la abesiya khona ngendawo yokuthi ma kubonakala sengathi uyengwe ngabangane. Wahamba-ke kuwukuthi mhlawumbe labo bangane bamthembisa imisebenzi bamthembiseni ngiblank nama ngazi ukuthi ngingachaza ngithi vele kwenzakeleni, ngoba mina ngithola imessage ngeFriday ntambama. ngeFriday ntambama uma wami engitshela ukuthi umntwana uhambile. So inkinga ekhona ukuthi angazi nokuthi ukuphi. Since Friday lamhlanje sokuyi Wednesday angimazi ukuphi. And ma ufonela ifoni yakhe iyaringa ibese iyafakwa ku-busy or iringe idrochwe. And then kunento nje mangazayo ukuthi uyathola ukuthunyelwe kimina uye wabhala kuphela ukuthi hello mama. Mangimphendula awazange wangena lawo ma-message and futhi akazange angiphendule. Ngimfonele more than 100 times ifoni ayibanjwa. And then kuma wami uye wathumela imessage wathi ngisendaweni ekanje, ngithola umsebenzi but akuna address, akuna phone number, akuna lutho. I'm not sure ukuthi nguyophethe ifoni yakhe ngendaba yokuthi ube kunguyophethe ifoni yakhe mhlawumbe makuukuthi angafonelwa nanoma ngomunye umuntu or ngenye inamba, ngoba sengizame konke okusemandleni. Ngize ngacela nomunye umngane wami ohlala etown koBulawayo ukuthi akamfonele ngefoni number yasemakhaya mhlawumbe uzoyibamba, kodwa iyaringa bese iyadrocha. So anginaso isiqiniseko sokuthi nguyophethe le phone. Mhlawumbe laba abantu abatshontsha abantwana mhlawumbe bamthathela ifoni bazo-acta as if nguye, bathumele nje imessage engacaciyo, kodwa ma ufona abayibambi ifoni ngoba ube nguye, ube uyayibamba ifoni asho ukuthi ukuphi. Ngikhathazekile kakhulu ngila, angazi nokuthi ngiqale kuphi.
ngiphelelwe nje ucabanga angazi nokuthi ngiqale kuphi ngiqale ukuyofuna kuphi ngisemsebenzini angakakhona ukuthi noma ngathi ngiyocela emsebenzini ngithi ngiyofuna kuphi into nje engike nga-advise uma wami ukuthi ayovula icase e-police station angazi nokuthi ngicabange kanjani mhlawumbe abanye banganginikeza amacebo okwenza ngenze kanjani esontweni sengike ngahamba esontweni bayangenzela imithandazo but still not enough ngoba ngazi ukuthi kwenzakalani and the more amalanga ehamba kanje angisazi ngididekile nje kahle angazi nokuthi ngicabange kanjani ngihluleka nje nokuthi ngiyenzeni ngoba kubuhlungu uma ungumzali usekakhulile lo mntwana uzelwe ngo-9 November 2004 kusho ukuthi this year uzobe ethena 18 ubhalile O-level akacollectanga ama-results kwakumele ayocollecta ama-results wabuya nezitori eziningi kabi ezingisemsebenzini I'm just umama ogcine lezo ngane kanti-ke ma kuba kuba buhlungu kakhulu ngoba 3 years back I lost a daughter wenza nayo into efana nale bengihlala naye endlini waba ne-boyfriend waphuma endlini wayohlala ne-boyfriend nala engingazi khona ngisho nokungicontacta bekangangicontacti at the end of the day ekugcineni leyo boyfriend yabuya naye eyisidumbu sekashonile washiya ingane na 1 year manje ingane le seyiyothena 5 this year so nangomunye lo yi-last born uhlala noma wami nangu naye uhambile pakishile impahla zakhe uhambile ukuthi kuphi angazi uye ngoba akukho relative emazi ukuthi ukuphi ngoba khona ama-relatives etown kodwa-ke akazange afike lapho last month uke wayofika lapho ngamthumela imali wabuyela emakhaya I bought him a new phone ngakhuluma naye angizange ngathetha ngakhuluma naye kahle ngambonisa impilo ngamtshela ukuthi impilo enzima ezinye ngubaba ngingumama impilo enzima angaboyengwa ngabangani never ever mamela umuntu angamazi never ever hang out nabangani bamkhohlise bamenzisa izinto ezibhedayo he promised me ukuthi ngeke aze akwenze but I'm extremely disappointed ngendaba ukuthi like right now uhambile angikhona ukulala angikhona ukudla it's even affecting my performance emsebenzini angikhona ukusebenza kahle kodwa-ke angazi ngenze kanjani ngendaba ukuthi ngumama ngubaba nginengane manje na 4 years lo mzukulu na 4 years I have to take care of him I have to take care of her I have to take care of them kubuhlungu ukubona lento ukuthi ufika kwangqetsheni ongazi nokuthi uzocabanga kanjani uyenze kanjani bengisacela ngizomamela ku comment section mhlawumbe ngingathola amayele ukuthi which step can I take ngoba ngicabanga nokuya ku media ngiye ku Drummers ngiye ku Sly ngiye ku Antutelda angazi ngenze kanjani ngiyabonga mkumanashi ma ukuthi uzopost audio yami noma nje iye yaba inde it's really urgent ma ungakhona ukuyifaka like lamhlanje mhlawumbe abanye bazokhona ukunginikeza ama plans ukuthi ngenze kanjani because ngingumama nje odidekile kunzima kimi like lamhlanje kuseni ngifone kaningi anginaso isiqiniseko sokuthi le message ayithumelayo athi hello mama kuphela kwaphela mangifona ngayibambi ifone ngathumela usisi wami ukuthi naye afone wangayibambi ngathumela ubhuti wami omncane wangayibambi ngacela umngane wami osetown ukuthi akamfonele ngefoni yasemakhaya mhlawumbe uzoyibamba mhlawumbe akafuna ukubamba le yase South Africa nakhona akayibambanga so I don't think nguyophethe ifoni yakhe ngiyabonga nashi
ndiyo voice note yatakatumirwa navanzvadzi vedu ava vari kuti vari kutsvakawo mwana wavo anonzi Goitsemodimo gift Ncube, nickname yake anonzi Zambie. Saka Zambie uyu akakwira bhazi raenda kuBulawayo kuma 3 am nanhasi haasati akwanisa kuwanikwa. Vanobva kunonzi kuMatovo district under Beula ward 5 at Umbana village. Vedare kana kuine vanenge vaine ruzivo kuti mwana uyu angava ari kupi, please try to write in the comment section. Kana kuti munouya kuinbox kwangu ndobva ndakusanganidzai namama ava. Chiri kunetsa mama ava ndechekuti mwana uyu I have tried to call him more than 100 times but haasi kudaira foni yake, saka vava worried kuti zvimwe kuda mwana uyu anenge akasangana nenjodzi. Let us also try to give counseling kuna mama mu comment section.